Ka Khasi Hill Autonomous District Council ke HDC Kepala Pen Isha Kedar Ba Kepennya Kun Ne Pen Shong Ben Yaki Kendon An Habayok Jeng Mentoy Pat Perchang Ban Thom Yaki Bor Ba Kam Halor Da Keba Peman Yilade Kum Kelanon Habasyak Tenju Kane ke Kam Jong ke HDC Kelapa Tung Kering Na Kajeng Syak Kang Tala Ka Kerdop Lum Kajana Ketran Trades Hapok Kesurok National Highway 6 Haishnong Dihar Dang Hakini Kikindir Sengi Beladem Kibor Penyait Distrik Keribhoi Kelalek Kang Tala Ya Kene ke Kerdop Ka ke HDC Halor Kenong Rim Bal Penyang Ya Ka Klem Dayok Jingbit Na Kibor Sorkar Bat Na ke Ministry of Road Transport and National Highway Ka Executive Committee ke HDC Bayalam Da ke Voice of the People's Party WP Kala Paman Yilade Kum Kalanot Hakene ke Jingjia Da ke Pakam Ba Kine ki AKA Barok Kilajia Namar Pak ke HDC Kadai ke Penyait Da ke WP Kat Baya ke Sorkar Jela Lapanyak de kiwai pat ki sengsan perthai Handrai ke klet pat ban kemi ya ki kendon ki balabu ha ke works order ba aiwa ya katai ke kerdop kham tam lai ba kadai ke kerdop ke barang sumi thamai kat kum ke work order ba art khondai trik jong manaya yong archa arusan ka ke HDC kala kren shai nda ke baong ba ya ke kerdop bat office dai pan pemnya ha ki jaka ki balait na ki AKA baro handrai kim dai pat bandon ha ki surok national highways State Highway bat kisurok PWD Rural Roads kabamut kisurok Shinong kane ke kendon kemut ayu hato ke kerdop ha Dihar kamdai kabadon ha surok National Highway kane kamut mo ba kidai kijing penkun ya ki kendon an habadon ke jing mentoy ke jing yok pisa ka ke HDC kal aiwa ya kane ke kerdop ha Dihar sha upendap lang ding do ubadai na paham sim nong po